Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bismillahirrahmanirrahim. Tanya puja kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dua selawat dengan salim ke Rasulullah. Amanah inatu bangsa Aceh merdeka naku. Sa. Kutimang agama Islam dengan hukum syariat Islam yang kapah. Dua. Kutimang nanggro yang gu pudente dengan hukum Allah. Ne. Bela bangsa bet jajah le pertep pengkhianat sempah. Dengan penjajah yang dekat unanggro. Yang mengungki kepada Allah. Put. Siap jahit demi bela mandum yang ka mendente dalam hukum Allah. Limong. Merdeka dengan jahit naku tujuan utama bangsa Aceh. Dengan menuju atuh mandum yang ke amanah lainatu bangsa. Semoga katanya mandum generasi bangsa Aceh. Je ke bangsa yang sabar dalam riza pada Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Baiat Perjuangan Negara Islam Aceh Merdeka. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallahi dengan nan Allah yang gemasih ngan sayang. Ulun tuan bersumpah dengan nan Allah. Sira ulun tuan mat Quran yang mulia nibak jaro. Bahwa akan ulun tuan beri nyawang ulun. Darah ulun dan harta ulun dengan tubuh kemerdekaan tanah pusaka ulun. Negara Islam Aceh. Ulun tuan bersumpah. Ulun tuan memusuh dengan musuh negaranya. Ulun tuan merakan dengan rakan negaranya. Ulun tuan taat ke hukum negara Islam Acehnya. Ulun tuan gasih bangsa sekalian Acehnya. Ulun tuan bersedia ke mandum pejuang bangsa Acehnya. Ulun tuan taat ke Allah. Ulun tuan taat ke Rasulullah. Serta ke ulil amri di antara kamu. Di atas yang hak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puja seraya syukur kepada apa sama-sama kita yang puau. Selawat dengan salim kepada junjungan kita yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau yang setia sekalian. Syara-syara mandum pasukan yang khusus di Tentera Aceh Merdeka yang kehadir di bak lapangannya, yang kan hadiri untuk adakan, untuk siapkan dan syukuri mandum pu yang kageberi le po kegedanyo bahawa milad yang telah dipenyata oleh Ragu almarhum Tengku Hasan Muhammad ditira syara-syara mutua
baik tentera Aceh Merdeka dan yang lain-lain yang hadir, masyarakat Kuno Putuha, perwakilan Nanggro, baik perwakilan Nanggro dari Padang, perwakilan Nanggro dari Asahan, dan padum-padumboh Nanggro yang lain yang hadir ni bak tempatnya. Terima kasih ni bak luntuan khususnya kepada Bandung Urung Kamestia untuk kita mandum tak punya darah bahawa kita adalah Nanggro, kita memang Nanggro yang merdeka yang dimulai 1446 sampai urahnya. Maka darinya kita karena urahnya tengah dijajah oleh perpanjangan tangan penjajah yang dimulai dari 1870 yang jelas sih hamil 26 Maret 1870 dan diakhiri sampai urahnya galau mati. Maka darinya karena yang menyatakan bahawa kenyataan uronyo bahawa Nanggro Aceh mulai 1870 dah uronyo. Nanggro yang hantam pernah talu dan Nanggro yang hantam pernah menang. Memakna meja hantam pernah talu berarti mantang na Nanggro. Meja hantam pernah menang memakna kita yang mantang dalam perjuangan. Maka darinya kewajiban daripada kita mandum-mandum bangsa Aceh yang mestia atuh bangsa kenubah idat atuh bangsa Nanggro kena bahidat dunia, maka kita harus tak berjuang. Kita harus tak cok pulang. Puka yang dicok seperti pengkhianat sumpah. Seperti pengkhianat bangsa. Seperti perpanjangan tangan penjajah. Nibak uranyo, kita mandum-mandum yang kehadir nibak tempatnya. Untuk ditepu oleh Nanggro luar. Untuk ditepu oleh Nanggro yang na di luar daripada Nanggro getanyo. Bahawa getanyo mantang na Nanggro. Getanyo mantang na tentera. Getanyo mantang na struktur daripada kerajaan. Struktur pemerintahan. Dimulai daripada Putuha sampai kepada Kejurun Belang. Nanggro yang gatu. Na Putuha. Na Mentro. Kemudian setelah lihnya Nanggro pihna gatu. Sampai dah Majlis Ulama dalam Nanggro. Majlis Ulama Nanggro Islam Aceh. Kemudian na Putuha dalam Nanggro Aceh. Kemudian na tentera, na polisi, na bangsa, na sejarah dan na segala-gala. Maka darinya bertanya mandum yang kehadir ini cukup harus sangat bersyukur kepada Allah. Bahawa kita adalah bangsa yang gubin Nanggro yang mudallah. Lebih Nanggro yang sabi dalam keadaan nak kesempatan untuk jihad fisabilillah. Maka darinya kita harus ingat sabi bahawa jihad merupakan kepentingan utama untuk menegakkan hukum Allah dan untuk nak ditepu oleh bangsa luar bahawa kita Nanggro yang manteng napo. Lebih dan kurung lelaki muak. InsyaAllah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu kafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أهلك أعداءنا وأعداء الدين وأهلك الكفرة والمفترية والمشركين وألف بين قلوب المؤمنين واكتب السلامة وعلى المجاهدين في برك وبحرك من المسلمين أسد. اللهم أهلك أعداءنا وأعداء الدين وأهلك الكفرة والمفترية والمشركين والمنافقين في دنيا وألف بين قلوب المؤمنين واكتب السلامة وعلى المجاهدين في برك وبحرك من المسلمين أسد. اللهم أهلك أعداءنا وأعداء الدين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين والمنافقين إندونيسيا وألف بين قلوب المؤمنين واكتب السلامة وعلى المجاهدين في برك وبحرك من المسلمين أته. اللهم استقم شملهم ومسك جمعهم وعليهم بلاءك وسكك وغضبك ولعنتك على إندونيسيا إنك أنت القهار. اللهم استقم شملهم ومسك جمعهم وعليهم بلاءك وسكك وغضبك ولعنتك على إندونيسيا إنك أنت القهار. اللهم استقم شملهم ومسك جمعهم وعليهم بلاءك وسخطك وغضبك ولعنتك على إندونيسيا إنك أنت القهار. اللهم اجعلنا من أهل السنة والجماعة ولا تجعلنا من أهل البدعة والضلالة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.